Badwam TV so Adom TV so bedwonju medie so dia kan se won sempa sa kana no pensu ja medin de Enoch Kwasi Walanyo Wallace agudie catch bakope the only nomenclature professor's degree in sports the Regina Wallace the nation's presenter and Messin kunya ekono quantum coding small sa kana no pensu bi e Ghana agudim ejao ka kire busuanfo namfofo oyere oma wo fase fo na mukunumo ene ompnamfo nyinada se Wallace enya ginema ye de nkomodede e Ghana agudim 18 ejao omodin ada se ba bia wo bia no na se kese ane di ejao se no afufu party ye bodwa data kokumime fan of first street enkan ene numo ya hotel street no ye bodwuma bruta ohwa manfo a e de omaye wa baaye na omubedi fufu a na se nika ohwe empinfo fia onu fufu bi ko fia otimi se enu afufu no edolson ebrosoro na bia betese fufu party bia wadama na onso etiansa ba bi na se kese ana enkoma mu nyina se no soma me se game park games e the eagerly anticipated pick one game na tiaba arrive with the bank omodi ada so no betiansa gym ye ka game park games numbers no ultra from 1 to 36 na betiansa twa na afi ready for the excitement na ukita 1 Ghana series an kopem 350 Ghana series a obetiansa twa game park games no obedi 26 times was taken to twa 1 Ghana series a time 26 into 26 series ana obetimi edi amazing pick one game no and edi one dance the amount fisa bere code star 946 hash star 946 hash na fi wetimi edi ato internet no so a gameparkgames.com na odo ho agim Adom TV edi draw no brew anopa no nkron ewia kataban so ba premto bra ye besan de abrew nwumenu nsian so ye besan de abrew nti wan dia anopa obetia de ewia wan dia ewia so a obetia de nwumere obetia de ewia edi anopa asan de nwumere ne dobo salansa na boa emo setan etia ko ebo asitwa a ehia no enya asem keto akrafa ho gimu ate na mwa na sesan dweti sika dweti ho nsem ye ka game park games o simo mula more power regulated by the National Authority and afeuni mrufengo twemfa wonyim chacha diwa waso betia ahye wani betia prunsu betia kokokra nti ya na wode adwene kakra etin ato ho a journey of 1,000 kilometers begins from very first step pencha se mfmf eye matches Saudi 20 pm e was Spanish La Liga enra wo hwebu ne sena nema AC koso Bilbao for trance ema Atletico Madrid for etwa kaminu wo mo ete kaneba ko e was Akins kesia eno so APM e honum ye be ma na Serie A matches Saudi 20 pm enra no Inter Milan for eche Empoli etwa kaminu mo entiante Calari enso ne Verona ebo 1-1 na Fensulesi for etrance any AS Roma ebo etipenkro 90 minutes of soccer fiesta obi eni ho a wotimi eposo no nyonko atena na nkomo no so 8 pm de nkomo kakra so 8 jaw no entia na wahye no so e de amame na ohwese na nema ACT de a na se enko eye EPL eye fishes no so ebetwense pm ne na afie mfa nkomo kakra so 8 ja enti EPL matches Saudi 8 pm Newcastle United ne Everton be shesi akan ene 2nd of April na se April da no etos mienu nie na ohwese na nema AC koso a emu ebe de Nottingham Forest ko Nottingham Miroma omni Fulham for be shesi akan na afie Bournemouth ene Crystal Palace ya boso Burnley beton se da fe Wolverhampton Wanderers na afie so West Ham United ene Tottenham Hotspur de akensi ne ebitia boso ya ba ukwada akensi ma ochena na se Arsenal omni return town be shia Bedford beton se da fe Brighton and Hove Albion na afie Manchester City omni Aston Villa so e de akensi ne etia boso nti EPL matches Saudi 8 Santo fe hunsun so kakra no ana ye de agya nyame adoma results Saudi betwense pie be san de aba na on sena nema ACL ko afie mametintom e wo Ghana nkomom dia na se CAF Confederations Cup Dreams Football Club FA president team omo e wo sikanti omo go so e kosoro e wo sakensim na no ada amdo mani twensa kire mu e wo Malia Hinkroba makom na omni stadium Malia for de akensim ni tempem so 90 minutes of soccer fiesta na se Dreams for akwache e star de Malia for no e twom 2-1 e wo sakensim kesi twensa to dwumnra ana ombepie mu Kotoka International Airport na omo e hwenim se omo second semi final match no omo ebetin dia boso nti we 7th of April 2024 ana Sarri Tenlig encounter no Kumasi Babara Sports no ne betin asabaso nti we enhyehyɛ no so 10 pm e de Ama Dreams Football Club a omo egusu ginem Confederations Cup omo de FA Cup ana qualifier omo de omani akire mu Confederations Cup nim yesa kom hwese na nema AC ekoso a na Sky FC4 omo so coach friend say Felix Tamakulu ono so de nkomo hakra tiasa ba after say omulusu MTN FA Cup akins kesia na edomanim no enti coach Felix Tamakulu Sky Football Club da boase no mo makan ana omo so edi ntwo e MTN FA Cup ombo 90 minutes of soccer fiesta omo any tanabo for akweskito yipebrim 90 minutes no na 0-0 na mum ye de penalties separate the boys from the men na ekoba se bofofo etwa omo 5-4 e penalties nima bofo ekonanim ana Sky for so etanda boase into rest na nema AC kwa bofofo coach say coach John Edufu ono so edi nkomoja after say a record of victory e MTN FA Cup ni
Tinese ni epiemu e wo sa kens kese etimesa to dwenum eno no enti na wa hye no so de amame Dreams Football Club for esanse na omo eginam e wo Confederations Cup no to mo entian for Mackenzie na pem so na nkom ne soccer intellectuals na be hye aka bate pia e de asheda foforo mepem no top from the hunsun so betian babatin strataman for qualify Lagos Cities for and afen so tanobo for akwa womina akopiem all the semi-finals of the MTN FA Cup wom ehwe nim se nyame adoma wom ebetian akiro mbobre hwan ana afi 2024 MTN FA Cup no ojikru an de asini so na for no so I am back on the African journey na ehwesana nyama ebesi akọ yemra House of Folk Accra House of Folk for so akachia omso nkomo kakra tuensa piem annual general meeting mu twani tia fense AGM eno omudwa bok data kese pa omoton sade fe stakeholders na mom de omani etwensa akirase na House of Folk akache no omo epia san hyehyɛ so kwedi hye 19.4 kese ya woda on the 4th of April ana AGM no ebetia saba so into House of Folk nia na odwani etwensa akirase akobwa emaniama etia koyi edi amom na ohwemu a na se adwumadi a omodi ni nyina ne se ene omo nominate some board members so betia kopiem e House of Folk board ne so na House of Folk for 2001 mo ba bia womo eflo two shares no omo asema mo de beja wachiri ene se omo ehwe nim se nyame adoma supporters ne betia nyom krofo afi board no majority na afi so kwa minority shareholders no so ombenya di brewum na afi patrons so nya di brewum na afi ma enso wing no omo so nya di brewum na so nei wo mpemfo nominate om ne dia na so bia free no free a wode ni 18 sanchirim e wose na hye ne esi ekoso Innocent Jifa enso ekasai efase na nyama esi ekoso ene challenges a club na FM Tent Jifa wono physiotherapist president ma class of football kunas mo kanya ne se players no hwese ne ma esi ekoso a asa mo enumpe no ena afen so redie no etia sabo ape so honti omo massage omo mo se be bitia sabo a ema players na sa form pomodon se maginam na omakoko tenten e de ama across of folk nti Innocent Jifa or physiotherapist e de ma across of folk ne koma wono so e de eja no afi yentin tom e on krafo fom dia na se Adom kwa Easter Games no 2024 communities ahodo a okwo no ana dia case in the times na no fiada ana yesha se afi no yebo no nefo amiensa Friday Saturday and Sunday inti fiada for mo ebo teams no omo 8 yi champion na afi memeda 8 teams no SN yi champion inti fiada akensi etmensa to dwan team from say Dynamic FC womo ana team qualify for the champions of champions and afi memeda akensi no so no team my from Sebepon womo ana qualify for the champions of champions inti na no kweseda ana womo the champions of champions no 8 years at 10 times so na kid omadama womo any 590 mobile womo etechiri bo ma niam 822 yi e wo sa dwumedi 8 years at dwanim na footy cash for enso discardatory 8 years at etechiri bo ma niam 8 koyi ye bo akensi ni nyina wie no na je se be ponfo achiro mbobre ye ka ball park classical display of football na se be ponfo mrante no womo de pa mrante nkuma ana omo 8 echi Dynamic FC for etwa meka kwa womo entimente na kid for anade crew a shete na bonso na trophy no etwensan si so a ma bepon for edin kunim no womo epija bonso no na omsaje 15,000 Ghana cedis esande bo mata so ewudwumadi no product awodo etwensan piem no na se enya asem kutoa de ematimsa womo edin kunim no but as a footballer here, the game and now the men saying said the Babu winning because a defending champion. So said the different trophy. So win. Without a football in 90 minutes, nothing more than prepare. You lose in 2023. Mentality will defend the champion. And with the hope of the players, with the mentality, with the commitment, we're able to do it. It's big thanks to the coach, the supporters, to the players. They're much grateful. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ewo Adom Easter Community Games 8 to dwa elko beponfo and peja frank kanagina kunku tim sampa beponfo ya de na mompenium ewo mutwumadi a omutwensa die na enya asemwa na sakensi ne emu yedene nanso omutwe kire bobre ewo dwumadi 8 piem no hye ne so ma me se ukum ewesa na nyama esi ekoso a na se kid from pen for dama omsama best player award
sika ana afei nso akyɛdeɛ kumade nso san ka ho nti hope nana yaw ono anenya best player ofi bepon ana otimeche ne bobre power left back wadi just 16 years of age and afi see kind of SBSA soccer academy wo che ne bobre pa afi nso kwa kuma na je se abrante no osanko school Faith International School awutu breku na afi nso Christian Lopez and a best goalkeeper was akin so see kind of bepon football club no ono so ebeche ne bobre we see kind of twene gba kodua wo kumase wadi just 15 years SBSA soccer academy ana osina kan ana fe top scorer no abrante fence setofia ono so ne bobre pa top scorer osia kan de ma aduamoa wo hye 2 goals wa kinsikesi a eno so 18 pm ultimate sampa goals one den Ghana tinkola akra no omo ebobo a ultimate sampa goals no na ho akwatwe ti we mu any players a omo da mo di kwanso ko so awutwumedi a eno so 18 pm no medu sia na madawase na masama mo ene hwe awutwumedi de ebrewe so full party enra mo amoba pim nyina ne mo amosufia motafrefta from no ho esanse Adom TV ni live no muna eda mase nyame adom na se yesa ka banche foforo e be san kwan foforo na yesa de ayefufu party ni bio amobia so atiasa bedibi medin de prof ike wala sagudie catch back open amgine mu and of course evidence based presentation it message jaw enra sika sika so amafo discabasa we 20,000 Ghana cedis a e chede mado for ha na se ni kanti be bia beti se e kan sika no universal code no star 281 hash star 281 hash na do ho agim se be betia boa na onso sika dwete wonsem no wasesana amaniama akwe game park games the eagerly anticipated pick one game no etimi aba from 1 to 36 na be selecting numbers no na odi atwa obedi 26 times to stake no ukita 1 Ghana cedis an kopem 350 Ghana cedis a obetimi atwa emane mo no size kai so so game park game say star 946 hash na odo ho atua san gym na watwa ne kama afi ko www.gameparkgames.com so a obetimi atwa draw na ba so Adom TV so no pa no kron ana afi awia premtobre ana afi no nsia anwumre eno so etua ba so adwada enkopem kweseda ana sanche sunkui etua saba regulated by the National Authority oni mo fini ngotwe fa ho njime san se chachadiwa wadwen betia bom trim betia san hyehyɛ wani so ebetia san birinti wadama ya na odi adwene kakra so etia san ta ho game park games omo elbow adwuma pa boys dia edi no enya sam keto akra fa ho jim ne hwɛ se so obetia san usika dwete ho semana the act of being a good guest is to know how to say goodbye.